ubungcwele siyabukhuluma, hayi ngiselapho. Ubungcwele siyabusho, ubungcwele siyabucula, ubungcwele siyabushumayela. Kepha na into esele ukubenza. I want to say ukuthi i-praise team iyafuna ukusi-asharisha kuNkulunkulu ongcwele. Kungenzeka yini na kokuthi si-asharishwe abantu abangekho ngcwele, basi-asharishele kuNkulunkulu ongcwele na? Kungenzeka yini sithandazelwa abantu abangekho ngcwele, abangakamanga kahle naNkulunkulu ongcwele, basise kuNkulunkulu ongcwele, bayosilandela izinto zethu kuNkulunkulu ongcwele? Kepha bona abekho ngcwele. Bazalwane bami, angehluleli ningizwe kahle ngoba sibonani. Ngithi mina ake ulungise izinto zaziyo eyimosha ubungcwele bakho. Ake ulungise izinto ezidisturba ubungcwele bakho, ngoba ubungcwele wena uyabazi kokuthi yiziphi izinto ekumele uziyekele, yiziphi izinto ekumele uzishiye, yiziphi izinto ekumele uyiyekele. Wena ngokwakho uyazazi. Asewube ngaphandle kwebandla engcwele angeke likwazi ukumrepresenta uNkulunkulu ongcwele. Masinaphinda hayi masinaphinda lapho. Ibandla uma lingakabanga ngcwele alikwazi ukurepresenta uNkulunkulu ongcwele, vele lizomdlisa uNkulunkulu ongcwele. Ngoba liyababona namhlanje bahlangahlanganisa ivangeli ukuthi bakhulumela uNkulunkulu ongcwele, bona bangekho. Ubungcwele siyabukhuluma, hayi ngiselapho. Ubungcwele siyabusho, ubungcwele siyabucula, ubungcwele siyabushumayela. Kepha na into